bingi na indi ni ondhini waonena ni we mwanya tuina Bishop Lazarus Musyoka wa kanisa wa ATG Deliverance Chapel obama saku na indi umundi ni watu unanania na keyo luwa maundu mevata maundu ni ma ureti nondo kanisa ya ilete kwitha i-relate kana itaenie na maundu ma ureti na indi nene nami na kulilikania mabinda meki wadhokani wareti mwakila ama kasi ya kanisa na ilete kwikonia na maundu ma ureti na yo kanisa ya Asia onela kwethi na wa mauta ila kwethi na wa ngalama mekalile onaituma kanisa ni no tubini wa kou onaituna tualite kulunga silikali ila itaendene sa endi mondo azimo tunanya muthenyani wa umundu wena otumani wena yakulu ili tatugende mu itano ambisia na Mutongo TV endi ninguthangi mesoma kiseveni na Bishop nugutha itutethesia kusongia na kutanyuka mondo asu nyenita wa Steven Mwema karibu ndeni wa Kilungu ni kiki mwana Bishop. Yep. We museo? Ni musoma. Karibu Mutongo TV. Asante. Ingi. We museo? Watu wala. Na watu wanesa. Timu benu ndonzo chako. Thank you. Kanisa. Na oreti. Aha. Ando meke vathukanio. Tuambie na ngaliko ya areti. Areti ya mume kwa siya kana mwaka ni wa ngili ile miongole na ile. Ilosa kwa ni monene wa atoyewa. Musumbula wepo Dr. William Ruto niwe ni wadelia na kanisa muno. Na ando ingi maa kanisa nene maa mwetekililo na maa mukonia kura. Na alika kibelani. Ona ando angi mate ya tongo inime kwa siya kanisa na wachangie muno kulicha Musumbe Dr. William Ruto kibelani. Na ando ingi masia kana serikali ya Musumbe Dr. William Ruto ni evalukite. Na niende na kubini ya mwene ndi. Na kwa umakasia kanisa ni warachie lakini ni watu ikie nai kulicha Musumbe Dr. William Ruto kibelani. Andasu imeata. Ikindu kimwe bwana Steve. Ni kana bayi kura ya pastor. Abayi kura ya common na bayi kura ya mundu enda kanisani na mundu lota enda kanisani. O idhu nzetu wani sayungu amwe ya umwe. Na kila mundu ena right yo choose kunia wakura. Okay. Na yukindu kimwe uiwana na siasa ni kana mwana siasa ulote kivilani apreach ya ula kivilani wenzeni muthuku. Okay. Na kila wikivilani apreach ya uya uivayanza ni muthuku. Kwa muthuku wewe yuko mwana siasa atnena uthuku ate uya atwika nuko ya ando utongo witha museo. Okay. Atwika ndeya witha muthuku. Okay. Nundu kwangelekani ngolilikana no ni nebwe muthenya usu Musumbe retired president unanenyu Musumbe thumwe yewe. Na ngolilikana wa mwene ebinda yake I meet na church leaders. Ametie kura. Na mamu support. Ko ethia maya avitia umukwata kuoko. Maina avitia ukwata Musumbe Ruto kuoko. Okay. Nenu ikwithia yu tiwa we ofisini. Okay. Ofisini kanisa uele kwithia active. Na ukethia wa mwene nundo na experience ya Mutongo ni the president for 10 years. Akethia asisi wa mwene na metho ma Mutongo ona ndi ya Kenya Tongo wewe nai. Kindu chambe ndiye mundu ngo support yendone na ni neutral. Okay. Ila wa ofisini Kenya nzima isi Otongo yake ni muthuku. Na ni party mwe achangie andukolewa kuniamba bakura. Okay. Lakini umundi yuta Kenya nzima bwa no wa umo ofisini masi ya Mutongo museo muno uyo ofisini twasi ya Mutongo iso muthuku na kwenda makompea na palama binde so kese Otongo usu wa ya muthuku lakini makompea na wala wevo ni muthuka ngu zaidi. Disho ketina na kuba nini nye naambio kuna kura mwaka wa 2002. Okay. Na miaka esu mundu lethe ya Musumbe ai yezi ayati mumita ata kwa Kikamba mututia kwa uvi Kikamba ndi kilasi mututia musemu andu ala mokie to form government to form 202 matutabisio ndo thukite twanyuba Kibaki
twende Kibaki atuike muthuku muno Kibaki athukuma mina miaka 10 ya retire ubinda ya Kibaki alumambi yasia ona ikaba mu Kibaki asumbika mina miaka 10 Uhuru alika anumasia Kibaki akaba kwi Uhuru Uhuru alika twasia ni muthuku juna ake Uhuru athumu ya Ruto athika twasia kana Ruto ni muthuku na ni utapisia ba na kipeti ukarifa muthenya la Ruto wima kibila ni amina kila wala winila ulo musumbe lokoka itina miaka 3 tukaanza kaba Ruto Kenyans to appreciate ya mundu lo tutongozi at the moment tumanya value ya kindu twachasi na akoka mutio akoka ukwendeka pyu Ruto anyuviwa yendeka na Uhuru anyuviwa yendeka na Kibaki twanyuvie tuyenda so kanisa wasemba abitia yunga liko ya kanisa hii kindu kimwe kila kanisa wa ile kwithia we careful niko sisi abaya mbe tuendete na tutana mbote excited ukwambe sungie kulio the ati otu kamino kuna kura na matokeo matangaswa deka kana mwaki alama ile opposite mwaki no nundu of course they were taking open political side mwaki usu akana oyumeloke wawe ni ngomwe watu etethina so ukethi ata kanisa tuitona na peke nduke mwenika inendete siasa muno you Lazarus kana pastor lakini ndio peke nduke munga yu andethisie ni player politics kanisa ati ni ungame madhambao ni mwie fulani we muko ni akura kiundi kona lakini tuwe kalutu ile tu discuss no ngotabio sio wa fulani compared to fulani niki kitumi cha iko ni kwethi wai kanisa ni wangai na kanisa we na andu wonde kwenda pia shirika megu mate umwenda no ya umena pia shirika megu no umena na shirika no mani ndia meko means ujuni wa ile determine no maritain kana no malus unane na kiupe wasisia athukumi manga hii kana tongo ma religious leaders ya tongo mandini ni methe ya mena influence nene na mena wati munene makanisa mo ona akiliso langi ona lati makanisa mo ni mamewa na pe musemo wasia great power comes with great responsibility mutongo iwandini ailete ku exercise responsibility hata we say there ndana asia ama mwatiye mundu ni maotiti Steve ndio msio juwe mundu lo mastite politics mwana siasa wote wa master politics ni wese kikundi kila kithia na NGM kila chuma no kanisa wewoka no bo pastor koma na members yake sionde kila chuma at least tu the NGM siana 52 kwa mwaka na ikundile ngisida na NGM yeba juko umundu lo mastite siasa ni wese role na influence ya kanisa katika society kana influence ya dini katika society mabinda maingi kila kitu mabinda moto bwa kanisa ni wangangania uwe tumatu bwa kanisa na onoka kombe ya kanisa twasi kuangelekani ukombe ya kanisa na musigiti kana ukombe ya Kristo na Islamu nduko na mwana siasa Muislamu aina ya siasa musigitini nondo bethe ya bandu bamboya na bayende ya wesindu ingi lakini etina wa mamina imaenda etina nyuma ya tent na maipangi ya kila kindu na thika sababu kala mailo nengane mainengane wethi akainoneka in public na kaina watu in public na guo kanisa structure ito nayo ni tofauti structure ito tofauti twakomana kuthaitha
For instance, waenda musikitini kuyithi maitha na ivela mundu malika kuthaitha for a certain period of time. Okay. Na ti masaa maingi. Okay. Ithi no twikale service masaa 3 masaa 4 no ketha be different programs. Mundu nukuka withie ciana cia Sunday school cio recite memory verses ucioke ngwithie youth mena kawathi teenagers mena wathi wo kwaya ina wathi wo ushirika wa mama ase be matangazo beki o masembere abe kuthocha ini so room ya kuthocha ini twithia wanayo na muko mayethia wanayo. Okay. So you twitonyo njanji nundu a structure ndu you no andu amasia kanisa yuo kwana ndu twa wa mbesa by the way to be open. Basi ile tu akanza ile tu msikiti nizo mingi. Okay. Ni ana siasa. Okay. No tu ni ukweli. Na aya na cha kingi cha mudia ni sawa kitu mawazo. Kingi cha mudia. Tima kanisa honde mabiki ya wani mbesa. Okay. Kuangelekani. Nyebe mwenye na yete mbesa ba kanisa ni mwana siasa. Wezi anaingi maiza kutekela stories. Maite kila nundu maikwenda ugu. Okay. So what's your responsibility mundu alete kwa the responsible? Weta wewe mutongo. Yutakwata ni mutongo ye. Nina mandate ya. Peundu wenye mwene ngwenda. Ta Lazarus. Lakini baile ya na boundaries. Okay. Whether pe mupaka. How far I can go. Okay. Do nyodiba na ndia ilobikaba. Na ino kulia hii pe form of advertising yemwe wese there mundu advertise kindu ata onena yulo acho. If for example ndo na kuasia nengoche kivela cha UMP kana president angithi kukethania na Kalonzo Musyoka ana kethania nake andu masia ngeche kivela na chama cha Wiper o kukethania tu na tuiko na visa na yupe atongwe mu makanisa ukakile wili uko na athi awakethaniti maili enthi kana mainananya na mundu fulani na wati ya probably we say they are no sindu cio mabangithetie probably mundu ucio no wonekete kana kaneo kamuthinzio ndonye ya twiletwa lakini ona ndethi wata kanisani lakini la mona akethania makasia mutongo witu wa kanisa kana wa ndini yangalikwe no na itunetwo mwati yangalikwe su sindu cia muthemba ucio la umundu no mwati yo no itacie muthaithi ila wona kindu cha muthemba ucio ailete kwika ata ailete ukitranslate ata nake mundu ucio athi ukethania kuya ailete kwikua ata nikenda wisethia ndana mislead ndu tukwasia andu alangi yu kengo tabio ndumwe dunie ndi mundu smart na munjanja ta mwana siasa. Okay. Mwana siasa na leombia Lazarus nienda uni support lakini no anzo cho ofisini kwake kanati kadiote kanyo chiti ke kala bandu na visa iko noa na ipost ya bindeti at the back ya mind yake kana kiliko chake andwala mendete Lazarus memanya ninyo ku support Steve na wandumia pateki ndo tunanena lakini appearance yeyoka ni mbonga points ni endorsement ono vindeti ni endorsement na you receive communication wisinga ya tunengie free will ya uthingi na tutu ile bani naku ve mundu tonyo ikalua yasia kwa ni station ile ya Lazarus wachu moyongi aikombe ya siasa umundi aya nangi already mayambi yasia undu Lazarus yukite nuko endo alika siasa enda ite kivila cha siasa nundu makoli asuko kulwa nuko masongia imundu kwenda alika ubendo mundu kwenda ite kivila na ndonge maikwatwa ni chuma tio pesa ile ya mundu sio na maitio nai Lazarus yake zaenda kivila kutwasi atongo mu makanisa ne maframe ya matesi in fact nyenene se several no mundu la wetwa ayona wangima na kona visa aya jubeba na beange mambiashara I will see you integrity choice okay beo mundu tonya kwa mwawe no atunie
pea mundu tonyo banga siasa isu situ tikabika matuku 10 mwezi wa 8 nienda usovya na siasa milioni sianona okay na yambi ya strategy na ninge ukulia hii utwase we mwana siasa tuya kwasi ndio mwana siasa tio ndio mwana siasa not at all okay twase we mwana siasa you example na kwa ni mutongo wa kanisa na ni wa kanisa ni na ni wananga muthinzio personally wakwa yule ka kumya kanisani utonyo ni advice ne ken na gwata no se kana nile kana nikata you inoka na wananga muthinzio kwanza munene muno twacho ngaliwe nene twacho ngali ya utula kana ngali ya udika ndio nenga muthinzio ngali ya utula wandane ka waileosa wale tonyo advice ne kata waileosa okay nundo chan kindu kimwe utonye wano meulonza ba yote lakini mabindala usitwangulia ukiliti kitu utembetu peke ndicho pe contribution yeli kama maisha ni mako na you andumendo twika ila pastor winapata ila pastor winapata kana ila pastor wate the ni mwana siasa ni automatic ni watho ti automatic no image ile kumela buya endorsement you athaithie makanisa waku ala ila to weta me kwasia uni watethia muthukomi witu eka tungame nake na wona imutethia meondo ko ndeke tumwikone so nake uketha yani uketha mwana siasa no target ile ninegwa na deliberately kwa mwana siasa hii ni mo smart pio okay abai mwana siasa onenga na kindu chake uchamana onaye mau kutabia bethe on attachment okay so you wile toke kuata aya chakeli twasi kwangelekani twasi for instance yuto yungwete omanza kitheka cha kanisa na itu isibala tubikite ta kanisa tusitwangolite vakoka mutongoi atutethesia kuwa kitheka chu we are not evil ukethea tu yasia bande nila mundu watu kuesia ona itu twele kwa sia thank you no then mundu muthuku kwa utongo iwanthi okay mbetu kiesia kindu chumu kita wo thuku it ya creation yandu twasi clearly ukesethia mundu so asavia interests yake na ndena aje yote na maundu ma mwene nthi we mwene ni wisikie uzi kwa tongo asio na kwa tongo imate asio ukesethia clearly uni mutongo imuthuku lakini ni wako ikanesa ningwigwite ni utunga Biblia asiata muthenya umwe Yesu andi akomana na mwana weta wa Sakayo okay Sakayo iwe gwa Yesu iwetwa na iwenda umona na opinion ila katika society kana Sakayo ikingi we that was it's your opinion kila mundu amwisu na niweze athukuma aimunyiria wa court ai tax collector na mamwise takingi na Sakayo aimukubi wene ukule mamwise takingi kana yeye okingi no mamwise takingi ngukoni inge tuendete yu Sakayo ila woni uyu wethe abala wi mundu wandu kwingiva ndamwona Yesu Biblia sia semba ndali samukoyoni nikana mwone Yesu nila Yesu abikia musisi amwe Sakayo uma mundu ni yakwako Sakayo mukoyoni na maime kalanzi na Yesu na maende noya alumambia ila opinion ila image ukethe mwana wangu kai ukethe muthuku wangai wagu ethe esi Sakayo kingi okay na manena ila Sakayo wongamine na ise muyai ethape mundu nosa kindu chake kwanzia yo lusani kwa mboko ngamela ni ethape mundu na osa kana ni ula nosi aisie no zipe probability ni ethape mundu na osa kindu chake kana ni ula nosi okay to make you ino na Biblia kikamba watu ka confirm but whatever the case we okay asia ula either nosi kana idwa nosi kindu chake kwanza yo lusani ne moibakana na a make statement Yesu pai kindu cha ame ati yai ku confirm kana pe andu maumilie kana ve mandu maumila
ni waivie kana ndaiva Yesu amwiye umundi utangio ni walika nyumbani yako umundi utangio ni walika nyumbani yako juu mapinda maingi kukea opinion ya andu muno excess ukita kumisilindi muthe nomo Yesu iliu ande no manisia na mundu muko mweto wa Mary iliaya oka kwita muta matho wa munene apaswa ula suba amumba mauna akutusiana nzuye yake na oilo opinion ya public masi ai ketho mwana wanga ino manyekwa atangwa ni iliaya na hiyo opinion yende katika leadership yake mwana leta Judas alindi atongoesya munyungunyisyo akulia mautai meanangwa niki kethi imatho wa makatethi anja na Yesu apa sivu kiloko swani ameanja mukatu wana sio ni nyani mwina kwa kabinda amea kiko kiiche kwa ni mundu muko ambombanisia mathiko makwa juko opinion yandu wa relate na mundu mete kwenda it has always been there nina confirm as it kedhani no set if I have exactly if I have the one no set lakini ukuje kidogo peno uwezekano wai ando mailela sakaya peno uwezekano nundu au na uwezekano no set na pia of course ndio natumia peno uwezekano opinion ile yangu ni mali yake onze hiyo penana lakini statement hii tena yasema kiana 4 times yutu asie wina ngombe thiana upenani to penana ayu kwazi uiba manana kila mundu uiba ngombe manana isu manana wamba umya pe statement uta make wingit yani ndia kuya amina kwa wambeka pe statement uta make wingit lakini nyokulia bishop we wezibe ando kwenda mutongo usiye yetukia kasi hii wendenda vendo kawe wendenda kwe bandu malana na wewe kedhani wisienda ulikasa umbesa lakini no wateja na wamotonga goko watonga goko wezeda go ukwa kuno kwa nangia ndo lange matongo iwenewe wewe ndo tabuka naenda ukengwa kana muziaizi ndo tabuka naenda ukengwa mutavyo nenda ku next example yo muno itina watu akuna kura 2022 to ikona ulona munini wa Musumbi Rigiji atavisi ya Kenya undo president Ruto seubite Azimio itongowe ni Raila matutapisio ndo thokete na twende kashangwa moka makima tutapio ndo thokete na yo Azimio ila ODM malikana metu ya Kenya ndedo wa Musumbi musiotozo kwenda pe moment of realization mundu wake so realize baadaye usio kana dhuku no ti moment ya realization ni moment ya ai kwa we mesani uya sawa yayu patale katika ile naenda kukuli ati mutongo wa kanisa hii muthaithi waguo no asa kwe mutongo utemo sio nondo mundu yakwatia ailete kupepewa ne beba muthiu wono manao lo kusakuwa the mabinda election ile na ya wea na zingo wa manza kana no na kwa election ile na zingo na ya wea those 2017 I chose to pray na 2022 niwe so lo kusakuwa now for example woyoka mbea T Lazarus ukambia pesa kuwa na pasa kwa Mombasa ambia pesa kuwa B no se weba ndo ambako ithia na awele wale thia musie yumu ayo kethe ningo thana na thoko imayo ndewa ya twase nyindiwa kanisa kwaku ndiwa kanisa usiwa kwa Mombasa lakini on then mosa hata thoko mimanga hii wasia wa Mombasa ase B nikiekeba ibatonye ko kethe be mundu uboyete na ngai akamutabi na on ndaka sema ibatonye ka ukethi yongi nundu wa benefit ilo kwatie baya akwati ngai no nenia nake atana nena na ibatonye ka ungi nake ukethi ayo ngima yake na azioka abulania manga
na we aota ndoto zake na hamwa yuko but yuko kuna kura kuna kura yenda ati kando na Mboya yenda kila mundu independent. Okay. Yani withi yei uiscreen mundu utekwasya uyu wa chama kitu uyu ambaye yitu uyu njirani. Okay. Nundu yu kila kitu anangite pyo Kenya uko na tunyu batongo ya thuku ni ati uyu wa kabila yitu uyu wa chama kitu uyu wa kina yu uboa andu yu kuchusi ya mutongo on basis ya ni wa region yitu ni wa kabila yitu ni ya chama kitu ni echangite role nene pyo. Okay. Kundestri utongo na yuni kana tumina ni ukuli ati kethiwa mutongo ni wa ulo kusakuwa na niwe best for the country. Na maybe ayoka kutongo esenthi ya Kenya nai wona itu onesa kweli ibu bongo enda uke na iwapika chui kuna tumina ometuki ambaye kana nakwa ambaye kana mundu ngayo sie omba mundu na amune responsibility na mundu okale ila responsibility sianga na muthino ngai asia ningo regret kumba mundu. Okay. Asio kengi ngayoka anyuba Saulo asumbeke Israeli musumbi Saulo atianze yasiangai amwa kwikalondo kwenda juu ndo ambako asiangai ya Rome ainyuba Saulo kana ayomba mundu amombete intention zio juu no pe mundu no nomwe unless mundu wake imuthuku utonyola umwandu nundu wako ni mundu fulani kura yona na sui maturity ya kiliko nundu one mundu anyubwa na right yake what is right kana yika what is wrong kuwe ko lo thuku mabitu tiula wa munyubie mabitu ni mutongo yu decide ya kwikata kulia kwikola wa ilu uyu tuila umwala amukunie kura yona ni immaturity fulani twina. Okay. Thina ti mukoni wa kura thina ni mutongoi bea malika ame athuku na maithuku maneza muno nangi malika ame acio amayana angi kapyo nake mundu atwika Saulo alete kwipata atwika Saulo ndeka wondu weka niwe nake ngai ndari ndie kiti wa ngai na ngai yaipiki mundu ngia yokeli. Okay. Okay. Na thoe muthuku na azoba Biblia ya asia watianzi ya Saulo ungi yu atwikia Paul watianzi ya sia kunzuku Biblia asia bayu mo thuku la waku kalili kanoyo lo waku na ku atianzi yanzio Biblia wathika ilanzo pia asia bayu sio waku kalili kano so the latter determines. Okay. Nemo bea muno Bishop Lazarus ndo akobikana kunena na ito ni twatateka muno musaisia mutongo TV ngwatanya mu company wa Stephen Mwema tu na Bishop Lazarus wa ATG Chapel Machakos aini ni watu tethesia kwa manondo kanisa ya elite kwethia itaenie na mondo ma ureti urani na zutu wende sende na metandao itu amekumukanile tambo bigaba utuko manesa itatu ndeni wa bilinga mabo.